Ej, jesi shvata da mi radimo na muziku? Znali da imaš najveze. Jesi shvata da radimo na muziku? Hoću. Ali trebamo nešto raditi, gdje te bancija? Trebamo raditi, ali ne mogu ja, brate, demonstrati. Ne možeš demonstrati? Mogu. Možda ti kontaš stvari. Neki će podeliju, ali sa vokalom. Šta je moć tu sa vokalom? Ali da uradimo to, fazom, niko što nije uradio. Da mi to uradimo. Viš, ja sam zato da niko nikad ne bi uradio. Evo šta sam ja predložio Civiki za Labirint, da obradimo od Mobija, Lift Me Up. Ko je odradio to? Oni. A pas koji? Ne znam, ali... Evo, znaš kako je refren ide? Lift me up, higher than mama. Lift me up, higher than Hana. Lift me up. Zlo! Znači, neđe. Gdje sad radi zvon da piša mjesto čaj? Ne. I sad? Nikad u životu. Pardon, oprosti. Ne, snimam njega, pošto ne može da piša kad ga neka snima. To ako ne budeš okačio negdje nisi što radi. Ovo je što sljedeće kačim, brate. Nema se mada, jer... Ajde pišaj, brate. Šta ti imaš? Pa kako ne možeš? Ne mogu, razumiješ da ne mogu. Pa kako ne možeš? A ošti meni da upanje sve to. Ošti meni da. Ajde, čopane! Sačka je, jer ti daš. Čopane! Znaš ti jednu stvar, da ovakvi likova koji se grobnica. Znaš ti da je grobnica makovi ne raste na obje strane vrvi. Ej, to. Ajde pišaj.